Aha eguswaye emergency Ghana TV eso memo bibia akwaba. Na enne ye story ayen sakan abemu ebi abepiemu e wo fidiemu ha ode na asem abeda my lady e wo Sompa TV so. Na abemu a ye asem a o kan se e ba ne se mobile money hu fraud na oya ade e wo mu. Na ye be koni akwa kohwe video ne e de aba. Asem bi ha no bibi ha no papa ninti e na ode na asem abedan ye e wo fidiemu ha se. Osinyame bi ekoso esanse wakwakofo de maame ba ku bia maame ne emfa ne ho enche no kra enintinu ye nche so ne yebekọ ne yakwakohwe video ne ede aba ne yahwe ohawa abemu eyi ekomu yeba na ede bibia ato aso hyene so se obe subscribe na wa like na dani de nianso odo comment nso ede aba comment section ye nche so yenko ne nkohwe video ne emba Oba yesho iso ayo Bible Quran e bi focus ya kasa preko snap anybody na cross opede ehi pepe Bible okwa ya sorry meko Pentecost wasa enya ho esa kwa sorry wasa enya ho kwa sorry fansa to Bible nso media ha bije we wa nipo no wadi bone kasa wo ye nanim a we mu sami akatakata nanim bodi eye me akwasi dankwa Mensada Bible so. Sasema me beken. Erwadi hu me mobo. Wo nya nyame moburu. Na nya me moburu hu. Yo, edi asem na esi. We die madam we die enya bone. Mafatu mo se asem ye MTN agent. Ana se me ye MTN. Me seniska. Nanso enya madwuma no. Na emom metimi send ne message ma. Metimi de bia 50 cedi. Send ma say bia me seniska mo bi. Ena abeto ofon so. On say achemu. One say na mo ho daddy. Ada ba kan fa bad blame. One say poni amudi krofo na ho atemaba. Abraba. One say na am fu so. One say na mo ho asem. Anya bi. Mo say krofo yi. Nya fa titu te wo na. Krachi. One who say and let your best even see. Our damn Monena and a moji profosica and a moji messica and a moji messica. That's if I did one. Fat one. Let your best see. Mr. Champo, I told you, Mummy for be set example. Mummy for be set example when you allow me to know. Because we say jump yeah. What was this about so? What about funny aboa? Once when you have surgery. Once when you have surgery. You must go to the chief and probably I can class it. One no problem. So I think you know you my memo. Kasa. Yeti. Nti mitimi e de 50 cedi eto ofun so na ma frɛ wo sɛ pacho medisika ato me sanamo bi na aba bedi ofun so tinka mesrɛ ka me pema de minho ano me wode e code bi a mabɔ no me fon so dada nti at the moment a wo check ofun so no na wo hwɛ sika na ba no na ni sika bi da ofun so a ma withdraw ni nyina begu me account so mu nti eno de mitimi kɔ Mu Fred DJ Black my wife. Mama police for me na samba. Ube dem so am police station. Do nya me. Sa ube ko be free ba. Ube dem so am police station. We won so this canaba and so me mo wa da wo bini ho ne. Kasa. Mitimi kɔ omo a mo send scan agent for ni bi ho. E bia mitimi kɔ se de me ne didi nkomo no na me hwɛ. Omo a mo send scan no. Me peke de menka ne sa na de wa be yiska ye mu duru ne number na me atumi tirim tene me kwa na ne ma frɛ nipa no na me nipa na di nkomo because e bia me tie nipa na nkita hu di na oni nipa na di na me hwɛ na so ye businessman na me wo code bia me bɔ ne bia me frɛ wa na ma na be ba ho as private number na ne ma frɛ wo sɛ djuma na o ka se me ni ma dia wi ntimi hia me sika na ne wo di scan ba number no fra emba biem na o sika no nso emma biem. They say the asem na isi. Nti I say a check akra bosumi mienu ni maame bi a na o send niska ma momo vendor bi
nti na me gina ho bi na ayese maame no okofa nam o kwan so nti o send sika ne ma nipa no na sika ne mu odu nti me peke number no unfortunately me bedu fi no na number na free me trim ba nyame ncha ade no me san ko hu ena me frɛ nyame san ncha wo wade krofutachi am ade entere no nyame ncha wade on yo ti me san frɛ maame no ena me ka kire ne sɛ me ne di nkomo sɛ ne niema na ye ready nti won send ni sika no emra nti maame no so di sika no e baaye aye 150 million 15,000 Pacho o discanos send by ama men sakan scan ma meji nti amunum ho ade me dim se ofred ya because no ofred number na me ya osa na ofred number na emma ji se me ma frɛ me frɛ number na o fra emma aji se me ma frɛ nti bosumi scan de ya wa ha na fedi ebiem ya nya odai ana asem ni nu ba bi e boba kase die nti a amame die nti amama ba ha nyina no like bone bibi enhante me maame na me gini sika no isin say ase me da mommy say me yi machi a kirewa ana me yi me honam a kirewa etan anajo meda no na abamu abi gina me so a ade a woni me ye no me soro na pie no se de abamu agina so se de o hante me say me fasika no nkoma de metene say o se fasika no nkoma ne maame me fasika no nkoma ne maame me fasika no nkoma ne maame ntimi na ngofo a me no mo ye say adwuma no so no me kan bia o mo say na wa frɛ maame no maame no mintimi mfrɛ no eti aha na wo ba me frɛ no so na so opeke a ontie de meka na waka ate no me frɛ na so opeke a na dwe be ne se jama scam me foforo kola me frɛ na waka ate no eti wo de maame ne number bai me de maame ne number bai eti se ba wo ba se enyende me ba se sisi ade na yeye me no me da mintimi nda sisi ma kompai bo bia o mo se me mfa maame ne sika enkoma eti frɛ maame na fa ne sika ma no me pa chon eti scan we wo phone so ana scan no e wo me phone so sisi a yes abije monya na mo frɛ maame ne ma ye why we are sad no when you say adwuma na me ye ne de e to de bi e fa to de bi nso e mfa abrapa fancy ti channel so wo titi prophecy ke tumi fa bi wo ha fa bi wo ntimi mfa ani di ya ba bono ya no enti se sasemo ya wo mo kan ya no kore o etu di scanner ba sent yen fa mama na maame no so bi ofa sika no ofre wa sai me frena call on peke nkwa mama so Millicent hello madam Millicent ni Amio ma he yeah me pa cha wo bebe ye boso me be ye mienu ana me ensani usika bi ayire firi ofun so Ibacho when I say you me pa cha friend wo yini ni me ka se free Sompa TV so FM pa cha ai Boko I don't know so afantri mo ana Pato Boko there madam Boko boni bi asi na me se be ye boso me mienu ni usika bi ayire firi ofun so Amio you sika no be ye sei mama yemu shimi it is cano 150 million me sra wo nyabotre ye pese wo kire ya sembim na wo wura bi di asembi abedai ebi a na be wo sika na ayira kodi ho eti ne fo eye dai sika no na eye de adwuma na wo ye eye dai ni e pese di o kan no esiswa wait mama me ya kotojo ho adwuma ena wo ya kotojo ni tiri hu ye ai aha ko fan srem ade break ja form man aha madam bibia e boko de bibia e boko sister kasana ye hunu de because bra bia ba se wono no twen usika no na wo bi gira so tata no eti epesi se de o kan no question no so aboda mo ye hunu de mi bo
Ade waka ka ho ana. Na bra pade na sister yi. Hello. What's the brand say about some this? Mommy, you send this kind more this on phone, mommy. What did you see me? Aha, kasa ye dey. Le phone mo kwa so ko to jeni kire. Aha. Na me discount money say omonton na me bi famre me. Enam ehun bi abon wo akwantuo no henti. Akwan so kwem dia hwe me baba ma ya asese. Tie. Minim se me be tie. Nyabotre. Ekwan so koya wo de ahwere wo baba ma. Amen. Eye dey. Chire. You the tell say kwan so koyi. Na me baba ma onye mfisia eduonum. Aha. Ase wona me bako. Kawa me ko ba brani kasa hodro atse. Oye chire ni. Na wo ba ne kira de. E pa chai. No so wona me bako. Ti me ti ase. Na se me ni nyina ko de ya. Ba ko po. Wona me ko ba ko pe. Ba ko pe na me ba ne me ko ya kasa ko to share ya so ko me ba me ya. Na che so mo kwa so no mko sia am robbers. Say mommy. Ba ko pe na me ba de me ko. Ba ko pe on the first time on me ko bi da. Se me feel for na suma ya bia. Ene ko to akon ko etefe. Etuo ye da ho de da ho etefe tu bi ko ka me bele o. Ma me hwe me ba fi that is ena de. Oba na 2 years ni. Nfie mienu ni. But adwuma ne de wo no to aso a wo ya na. Me chaye, mo se mi nsi tia na te so do fo bi do mi bi atese. Mo se me de chance nti we de me nkua me nko me de mane. No mo de abrɛ. Mama ni tikei mi ni te gba fo ne ma ba. E de ma baba be bi ko yi mi dia mi ko la ya se mi ne ma nka ho. Ma se mu ni o. Me ne ma nka ho. Me ne ma ko ni ko ni ma wa ya. Yes mama ni to dia. Miss me sama sendi sika. E dia ba ba ma ne na tata. Sama sendi amano. E ne kana fa ho. Me ne kana fa ho. E tu so bia fa ho e ka se. Je mi se. Na ose oda na obi gina ne so abamu wa bi gina ne so se on fa sika ne nkoma ne maame. Wo se wa ya se wo frɛ wa wo so wala ni se nko se Nana ya samai kasa. Nana ya samai kaso. Samai kaso. Right. Nana ya samai kaso. Mr. Champo bibi o wiase o. Nada na wa mo kura wa mo po yankunu. Na tinya ba. Wo ya so de ko be kunu. Amfa na ko be wu. Yo sister me pa cho nya botra na what is scanner brain. Enti. Baby a wo bianka. Ye be na wo saka, se ye be send ama wo se be ni dey o. Wo ba ba ji. Madam, what is scanner ba? Wa ba ba mu wa ni ti ama bra. Kasa wa ma mi ni tie. Me pa cho sister gina so no kasa. Hello madam. Hey. Me. Eti de wo ye mi ye. De wo mi ye mi ye. Pacho enu ntina me de aba no me da me nda me serewa me serewo. Sister nyabotre wa wo de nyabotre na we de nyame adom ya che wo kromfo ama wo. I be Mama mo de Alfred DJ Black no ma ye na we ne wo. Mama ni ndem. Obedem swami. Ansan wako. Baby obeko. O diskana banso. Yen ka say ese administrative example. It is sister me pacho any producer ni kasa IBJ. Wali me ya washe black and white. Ya semu. My friend na mo ne monye. Mr. Champo, me de ajimi nsem kra. So mama. IBJ mo ne lady communicate why. So beba ha beji o si send na ade ma no. Mechia etiefo ne ahwefo enyina. We the story here Mr. Champo we so the we the aburo so.
So mami anope ya na me no obi edi nkomo na make experiences bi efa ensamanfo ehu na make senti se babu ye de betoto ho eye no kure no ne ade na bi aba be pia se yi mami se ne be ewu enfie mienu na ekwa su kro ya wo kope bibia ma woni ne baba bedi ne be ne monyamfo teacher ni se mama ene de mekwa kogya okohye ne nkwanhia ewu mami adwe no ho ena sebesebio enfie mienu achi obi abone bosia na ekwa no so kwa ne ato ne tiri ono nkwantimi nkọ ena ode emane woni se be mema nso na wo moji wo musika de nema ebre wo mo na sebesebio mi semeka akoye ya wote akoya we se so a sebesebio mi semeka etie mo fa nche ni tipase se ne mintimi mo so echo mintimi mo so ase chuo ye hye obi aham na me yese abije mo ye nyina nimu ke nyina nim obi ya wagene sika bia no hante no won na so ampa se ma mi nam niemamu na wo se timi abu no sama no asantifo de na sa kanfo de ya no wo gi sa ne ma we se edi ena ma mi be ya wawuoi atiefo mu nti o okogira brantie so na wo bo ne papa na chinyia bia wada wona ya mo se bibi ni wiase bibi wo wiase scammers na nemu ntie ene wo dimri kan ya waba se e ka me kwa ho na ka yentie no na so agya wo hin ni de wo hu ne ya ne ha no ene nti no wo mo atia wo betia fidie so a wada da no na mentimi na ne ade ke senka se bi no na ka wo so fa bi na so na be ne de ye nyina ye matan ye hia ye ma ne ye yidi nachi ene wo hin ni apre so ye se wo disika no aba 150 million ye be interest wo hin ni ye be interest 150 million ma me ni ya wo famu atetie ya wo famu nyina no obe hia ko hye de ehira me kra na me chese wo disika na ba kra nti no ho beton debde ese adini tu ma scammers ni nyina ehu se ade se sorry wo mo ya wo mutie ye hwe ni hu se ade se ye nkofo ye no kra ento mo hwe yie ye fa ni set example yes ye ne set example ye nya no ye de be set nti so me prestation de se so okum otwini mu ne betre ye pekura no obekum ama sabio ye nyina ye hu se sa de we se no kura ekoso na so ma mi se nkrofo o maka ni scan ya we friends we de no so e se de bi o chro to ni scan kro and nka be ya come we funny scan nyina one funny with the telephone numbers wanya sade na so from se wo demu because sebesebio maami ya wo demu sika wo die mre bia ya atwam ntina wo demu to so sika ya wo die mre bia atwam no eso no so ye jail no wo ko demu me nya no ye be jail no because krono bi ense krono bi so baby akwaji nkofo sika no demu a wo so age obi sika wo so be dem so maami me friends manu kwesi mi hu ne make camp yo oba ya enko na me ya maami da se na azemwe ohun brawe enye bibi no won anko onsesa o dabi na we ye ja no kro obesan we wakohia de mu odin situation we ankasa no waboaboa ne ho sa yefro twen no wage experience omo ka ho no omo no mu nti so dogo bi no be na me bo mpa ye sen ko mu nkohia na ya saman bi sei ya bi na nka wontwa omo achimpre na nka omo nye jai because se aya hwe sa ade a bra yiye sa scammers yi so munyawa ma adwuma didi ufon so men kan kwa akire just last week ya me na me ma me ti wo say ya e na call baaye e na me fine hello good morning me so de wo frame ya na ma che ya wo say good morning madam patro me send you obi 5 million na aba wo wo kan ye no ene Pentecost 4 tons no me de ande dani ateni because one more frɛ won ma ya ready so mo be yew enti we no me asa ya bopin ena ne me nso so me sane gu ni so bono agina so a no kate no ma me bedru adwuma ma no obi so afrɛ me please good morning please am I speaking to Madam Belinda me say yes sir has any number called you na me say monko 5 million mo ntwema number koro na se monfa kwan omode ni pe fa so a enie na enamasua bibi se ye kwaya transaction na omo benben ye enti aya ni no afa number no na se wo ho akyerew wahu na dia wahu obehu bi ne wo kyenachi ka ho adechi a chese e wonsa bra yi
wo hu bia me kasa se wono ma ya twe omadi pen me gira o ma na ma kasa asem we na minim se nkomo we Monday we nyame bofo ne bofropa se wo ba ya story bi se ya ba Monday die enka de nipa afa ne yeko peska Friday o mesha ase afra yen normal withdraw dia fa phone so je da nyame asese sa story we aba minim se be ma yani ada ho ye sanis kan hwehwe ya chi na sa krofo we ho emo aboni bia ni wi ase o mo chen no chese ono na afra no no ni se di watamo chese emu oya na bra yenchi wuntum sane ya ma kan na maami ya humo bronti no wa mo akwanya obetena na ka me nkwa nkasa mre wo kan ya ne abechewo emeka kura ade a wa ye na etan se do ni age maami sika ma no ya maami de oyo ofu so enyo ameti areho onna mama kuma bubu ye o story ne bai onna ma de maami yiye make us o maami tifie na abatan no bia munni nsam ma yesa adwuma we bia monka maka wono ma sha mo diska ne ba na mo age na sa mo na mo ya nkwada ne yodium abatan fo mo nso so ewodo ebedrum so ma me da ase na abrampa malady abije mo mi empa ayi DJ yanche no God is can move ye be is can we ba ye nya no ese eche no malady second story me da sipi nyame onhira na onye okese malady asema da ono ene abrampa we nya asema e malady wudi asem bebia mi free ba me yesri bebia mi free ba no wakofa kuri atu akatu ene ne gani asamu di anti sabada mama so e ka malady wo betron me pese wutie mi na wutie mi biem krati enye se na wo se to no kra malady wo se wo wuo krati no e wo se sama ne bunuku no so odiska na bo so onfa mayo omunuku no malady adie we se di omusi didi nipa okroma no wase di watem malady adie me yani se wasa do ma me di watem kase omu kase di nka no krati nyame na tua ne ka no malady krati so anko dwatoa nyame aye nyina som na malady krofo ayi omusika no na tamwo na aba wasasi so owuo ena beba abefa nako malady nipa bi ti wiase di bone enkoda ba malady omunye o madwene se omu pa adwuma bi aye se omudu omunsa ebe ya adwuma abije mama bi ote ne ha mu wa ontimi ma ya kase e manaba na ana bia ontimi ma malady mesi nipa bi mema ya abai ye wo manya fon ya abai smart malady adwuma pa edi ensa ye no omunye o mayuso mbe ye bi ubako mu butu dam se bia bru se bia do ekramofo mu fre nyame malady na sishedem no mu ji nkrofo sika efa fon so malady se okatro se dumofon na so malady udumofon na ubeso na osika ni nyina akọ na no die nti no malady app no mu yusu no ye nimba bia o makofa free etimi da bira bi kura na meka se nkrofo ye o mu network ni ye yusu yi ana bi o mu tete san kura no me de meka ni brain e kire ni pa bia minim o mu evi se me fo mi yusu wusi mi num no na mi dum na mi sika free so a malady ho na afa wo du kura de wo na wo ho ti die nti no obetimi wasi dum no na malady udum na sika ya twa free phone so obe fra mrantie se obi atwi mi sika ane nya abotre ana fa wem ane ye kowie ha malady ane ya tie kromfo nyame na atwa brantie ka na ya saman no saman bia ya saman na ya bia saman ho den onkwa wode akrachi na fa so obesa budi bi malady wudi aka ase dia hede wode ya brantie na tinyina na bom pumpunyen awosenku owu efiri wiase na kromfo no so tie wewe mu amekra malady menti ase abrampa mu wia mu ro na chi mekra ko he malady na me menya kra magia baram so akwa buni bi na ti ateka malady amane mfasa ensafu we ni Ghanafo wo mu ti wiase mpebre awosenya mituo mu ka e wasase so obi a wotie bia wo ye bibia malady ni wu aben se 2025 mu ni ewei akabo so me enan na afira kwa wieye omo mbewu malady abrante ka hu bi abrante wo ka hu bi emfa hu so ode ma mini sika na ba malady e so owu free wiase na ya somdwe ya tie kromfo okopo sesia ya de likotuma amanfo sika wadi so ewu na so owu free wiase na mrante ne fanya disu malady emrante no emeba bi ka hu bi o emaya bi malady emaya bi so hyembi eye o musoso se krat ne ti computer na nimu a na oba ne no kasa ene aburofo ko wiase bai ona no beka ene ba ku bi aba ne adru hospital antenes anu bi na kame be besade be so si obeti de bi so doctor nurse se o mu wode nyame betuo mu ka
malady say nipa to me tira say planane bone malady papa bi ka kire me say ne ba ko school aye offenso nursing training ne afra ne say ne ba ne da ya sabia nto on send this camera no say hey mama friend teacher ya me friend no ne di nkom o friend no so be me so ma na ani hwe kwase asemo mute afidie no so die malady nyame nkoso nti o muka na da bia ya nti ya kromfo se de ene ya te kromfo yi nyame na twa ha abrante wusu di ne de sen na afra putu oja na ba udi ne sen dakwa fo nka sofu die na fatamo enkwase asemte na wo dakwa edie ewie nkrofo tika afiri o mu ba fo so mama kurani na malady anya ne basa ma akra kunani anu afa na ade said the Yankupo si do mu eti po masem obie na no de obeka bia no malady benya o sugu so kati ha unu media bucket mo bucket ma malady mo mo frɛ na kati we de na wia na ebo ni nei 0554931931 asɛm no die ano odene Ebusia me sanso emobibi akwaba e de ba emergency Ghana TV eso midobi bia sese oje brema ye kohwe video no e baaye na ye nua be me yasem ye mfanto ye hofo esanse nyama abemu eyeye eninti enenne akwakwa wie ni sei nyama ye nua be me eye no eninti ena akwakwa wie ni sei na ya yakosaniska ewo mobile money vendors for yesre munhwe yie esanse asema ye nua be ma ye kan ni se mobile money vendors for ho a ogina ho tie anase o hwew se ohun se o ye businessman anase businesswoman ogina ho etie wo number na wa pick wo number no ida se obecho anase o de begu ni timu anase phone no okra no obobo number ni eguso na obefia we dun hu juma na ye nua be me nyama ya kwaso ewo ni video mu no onye hu hwe adenti na maame eseniska ama ye de nyama abre no na bemu a wetimi atwi maame sika ya wetimi akofie apeki maame ne number akofie ama wetimi atwi maame ni sika ya maame na ye ne maame no kwa kasakwa ebusia hwede wi na maame no esu na kuma ye ne ya eye no wanwa se nipa na etimi ayere apa fidie mu aso di ni sika ebre no na ka be mu a udwin se anka enye ohawa na okomu anko di sika ne bebe maame na maame no ntire mu no o se o hwe ne ba 2 years ni obi ene ebon besia ema ne ye na adwin so besia so di ayede e di aye na dwuma ebiom e na be mu yi akwa twiske na yesi sama wo wiase amodwe se yeboa maami be ye owu 2 years back no ena etimi ehwe abemu e wo hunhum se onfa sika no enkoma ne maame dani denia ohwe abemu e se onfa sika no nkoma ne maame ena abemu e ababetine fidie mu ha se osre yemfre maame no ma no na onfa maame sika enkoma enti enye saa na ka abemu e maame 1 onya ne sika abemu ye diska no kwa yesi sama wo wiase a mudwe se yeboa hwe ade amami be ya owu 2 years back no etimi eye Fraudster we ema enne baba betina Sompa TV e kasa opese ode maami ni sika ye de emma no ye fa we antu ye hofo ya ye ko mobile money vendors for intern no ye boy ye number ye hwe yie e wo ye number bobom ye hwe yie adi nkofo gu ho ye be ne den na mo amu di djuma mo amu for the nkofo na amu gigi o musika mu nso mu hwe yie na ye nua we die na aba na ya tibio na wo die no wan hwa bebi edu be kwa wie no edu be kwa wie bebi a ompese udu nan ebesia na se bebi a ompese obeko ye nua be me ya semi die wan eya reho esanso eye ni jesem esanso eye futusem e de mame ene wo yemfa asemwe entu ye hofo na yesanso ngidi se saman e wo wiase
maame no kwa ye ne wanwa se ne ba na wewu no wetimi abro first ya ma enne first ya betena ha se opeso de maame no sika ema no maame no eye ne wanwa maame no eye ne wanwa ti ye fa wei entu ye hofo ye kona ye ko yiska anase ye ko ne ye ko seniska e de ama obi a ye nhwe yie enye obi bia obenye bia ene ba so be seniska obeye time anase obi obi wo ho no ma oba ho se obefa o number udu fi a wa frel scanner na o send ya mame na amba o nti send mame ebi mutime frel e na ma send 500 cedis no mo the message no so aba kunklon unim na obo upin code na say obo bibi pe na o sika wo account mu ni ahwero ti ye hwe yie ye fa asemwe entu ye hofo ye fa ye nua be me yasem entu ye hofo ebusia aha ena ye di bibia ebesi na meka se aha eguso aye emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment so ebe a comment section ase edi ameji so ane kechi mami esi enesim ye be sanso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.